I po svima ljudi, vi gledate Sergej Full TV i ljudi, danas ćemo igrati jednu popularnu online igricu, zove se Agario. Igrica kida, kako je dobro. Evo odmah na početku greška. Znači, već sam snimio 2 klipa ove igrice, ali onako bez zvuka. Jaj bre, ali me neće. Znači, snimio sam, pošto nikad pre nisam igrao igricu, pa sam tela da vidim kakva je. Da li mogu da li je snimam, da li je onako dobra i svidela mi se. Tako da ću sada i nju malo snimati. Ako hoćete pogledajte, snimio sam greške i jedan klip, ali onako nije bilo ništa posebno. Ovaj je mnogo bolji klip. Mislim, biće valjda. Šal na stranu. Da igramo. Inače, verovatno skoro svi znaju šta je cilj u ovoj igrici, ali za one koje ne znaju, ovako, mislim da su već i provali oni koji ne znaju. Dok se jedu ove male kuglice, vi postajete sve veći. I što ste veći, možete da jedete drugi igrače koji su manji od vas, ali isto tako morate da izbegavate igrače koji su veći od vas. Znači evo, sad ja moram da izbegavam ovog, na primjer, da me ne pojede, a nekog manjeg od mene mogu da pojedem, ali što imate više skor ili, kako da kažem, što imate više skor, što ste napredniji i veći, sve ste sporiji, pa onda je malo teže da nekoga uhvatite. To je jedino što mi se ne sviđa u igrici, baš što ste baš puno sporiji nego na početku. Opa, ušao neki u mene, kao malo pre ja 2 put za redom, stvarno sam se zeznuo. I ajmo sada. Da, inače, na primjer, ako vidite nekoga ko je manji od vas, duplo manji od vas, možete na space da se prepolovite i da ga uhvatite. I onda ćete se kasnije veoma brzo spojiti, ne treba puno vremena. Evo, neko ponovo ušao u mene. Brzo ćete se spojiti, pa ćete ponovo biti još veći krug. I, na primjer, ako igrate u timu, možete da dobacujete kuglice na V. Nisam tačno siguran koliko skora skida kada date nekome kuglicu. Mislim da je oko 40. Ali igrica je mnogo dobra. Ne. Vidite ovo kako se ukucao. Sram da ga bude. Sljedeći put kad izgubim, znači evo sad ću se potruditi da što pre izgubim, ali neću bez veze onako da padnem. Probat ćemo da igramo, imam dosta modova u ovoj igrici, da probamo na primjer da igramo, da kliknemo Dark. Mnogo je zanimljivije, vidjet ćete, lepše je za oči. Izbjegao sam ga. Ne, što sad neko ne uđe u mene? Treba mi. Tući, ne, evo. Sad ćemo da probamo. Evo, sad ćemo da probamo onaj Dark. Evo ga. Eto vidite, u ovoj igrici puno možete da rizikujete. Naprimjer, ako napadate nekog, ako vam pobegne, onda može neko vas da pojede. Ali ono što je dobro u ovoj igrici, na primjer, ako dvojica jure istog, kako se zove, istog igrača, i onaj koji prvi pojede, odmah može da pojede i onog drugog koji je bio kao on, i onda da dobije više health i poraste, što je naravno i fora u igrici.
Ja nikad u ovoj igrici, pošto sam tek počeo da igram, juče sam igrao prvi put, nikad u životu nisam uspeo da uđem ni u prvih 10, a kamoli, mislim da nisam ni u prvih 15, bio sam najviše 600 skor mi je bilo i to je to. Joj, ne. Sad sam samo teo da vam pokažem kakav je i ovaj dark mod, pa vi napišite u komentaru da li vam se više sviđa ovaj ili onaj klasičan, pa da znam, meni se više ovaj sviđa. Mnogo zanimljivije. Jaranika. Da, mislim da ću za sljedeći klip probat ću, moram da vidim kako se to prvo radi, da namestim i svoju sliku. Kao... Dobre, čekaj, ne. Ali nekako sporo ide ovako kad jedete ove male kuglice, a kad napadate male, tu ima oko vas mnogo većih od vas i onda mnogo rizikujete. I džabe što ste se trudili kad vas pojedu onda. To je jedina stvar koja mi se ne sviđa u igrici. Bilo bi bolje da su, na primjer, stavili, ako imate, na primjer, 300 health i neko vas pojede, da vam skinu polovinu. Da vam skidaju polovinu od onoga što imate i eto ga. Bilo bi bolje da ne ode baš ceo trud. Ili ima neka fora, ako neko na vas ispali, ono da vas uvati, vi u tom trenutku isto ispalite i sačuvate barem svoju polovinu. I naravno, to je mnogo bolje nego da puknete. Pa morate i da zaradite tu polovinu. Idemo. Evo, ovdje ima puno ovih malih, nema puno igrača ovdje dole, pošto svi znaju da je tu skoro kraj i onda neće da rizikuju. Na kraju može neko da vas savata, ne, bež. Ne može da ispali, mislim da nije dovoljno veliki ako ispali. Znao sam. Vidite, na primjer, ako je neko od vas veći, ali baš ono malko veći, ne može da vas pojede. Či ima 5-6 skor više od vas, ne može da vas pojede. To mi se sviđa u ovoj igrici. Evo ga, sad ću 300 skor još malo. Evo ga, imam 300 skor. Ne, bež. Ali ovako kad skupljate ove male, bežite od malih. Skupljate ove male, a bežite od ovih što su veći od vas, isplati se. Zato što, na primjer, kad imate 500-600, već ste veći od pola njih. A nije baš pola, ali ste dosta veliki za mnogi igrače, ali dalje su tu one gromade koji su preko skoro celog ekrana. Trenutno ih nema takih. Mislim, ne znam kakav je ovaj Goku što je prvi, a verovatno je veliki. Ne može biti. Ne. Jaoj bre. Ne. Nisam znao da ne može dobaci toliko. Sad ću biti u sosu. Daj se spoj bre. Juri ovog. Nju. Ja. Pojedi jednog barem. Ne. Kako sam se zeznuo. Ajmo sad na primjer da igramo. Šta mi još može biti? Evo, bez boje. Ovo će biti zanimljivo. Čekaj. Jebate. Ne vidim ništa. Holandija, je. Ej, gde su kuglice bre? Nisu ove valjda ove providne. Počekaj, uzmeš te providne i povećavaju vam se skor. Poveća se skor. 24. A gde su prave kuglice? Čekaj. 27, 28, da. Oni ne vide se. Ovo je glupo malo. Ovo je stvarno glupo. Ajde, piči. Čep. Rusija. Ajde, Rusija.
Ajde, Rusio, mi smo braće, ne jedi me, ne. Ne valja ništa. Dobro, nije bitno. Pa, evo, ovako je možda i najbolje. Da igramo. Evo, ovo što sam sve izgubio, to je sve zbog nedostatka iskustva. Nemam iskustva, znači jedan dan sam igrao. Dobro je što sam i uspeo 550 skor. To je ogromno, a igrao sam jedno. Znači, jučer sam počeo da igram, ali odigrao sam 2 runde i sad ovu mislim 2 sata sam igrao otprilike, ali 2 sata. Dobro, igrao sam dosta rundi i ove danas možda maksimalno 20 rundi, 15, otprilike tako nešto. Dobre! Sad smo gromada, zezam se. Šala na stranu, idemo dalje. Ne! Au, ne može ovaj nisam uspio pročitam. Przdemeg, čini mi se da piše. Gotov sam. Slušaj mene, gotova sam. Koji sam ja morao? Gotov sam, pogrešio sam, izvinite. Idemo dalje. Ne. Au, kako me nerviraju ovi kad se motaju, tačno. Se bi izgromio. Dođi ti. Pipi. Piu. Dođi, Koko. Gde je onaj, ode negde vrh moj... Ćao, Goku. Hej, malo pre si bio prvo mjesto, više nisi ni u prvih 10. Ha. A ne možeš ni da me uvatiš čak. Dođi, Stasi. To je kao dolar, nacrt. Ma ne može mi ništa Saink. Sad sam ja njega mogu da pojedem. Dođi Saink. Sad sam gotov. Šibi. Dođi Stasu. Stusi, kako god. Nije me briga, samo